singiri rido iri sirido ryo muwanje reka ndibereke iri sirido ryo muwanje murabibona gute si ryiza tubuze uko mpamvuga ngo ni ryiza hari abantu bari buryange bavuga ngo hari uwo gikunda hari uvuga ngo ni kinini undi akavuga ngo ni gitoya ije nshaka size gusa gushiramo iri document ngo ndihanganga utagira impuwe umuganga utagira impuwe iyo ari kuvura umwana utaruwe cyangwa umuntu utaruwe cyangwa umuntu wenda afite y'urwango ngo ahanatira n'isindano ntaza mureye ngo azatera isindano atahareba nimba yasindana igiye mu munsi cyangwa igiye hirya y'umunsi akamuvura nabi umurwayi akavuga ngo yewe ngo uri kumbabaza n'ukuri cyangwa ejo ukamusanga nk'akaboko kamugaye kameze gutya kubera ko muganga w'urwango bakanamugana ariko iyo wa muganga yarwaye wa muganga uzuvura nabi iyo yarwaye bakamutera isindano nabi azavuga ngo kurambabaza ntera neza ese urwango mfite amusuhuje kwifurije igitondo ciza uwo bukeye ndetse nawe bugorobye kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye amahoro y'Imana akomeza abana muri gahunda zawe zose urimo turamukira abantu bose bumva no rurimi aho baherereye Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire turamukira abantu bari ruguru iwacu mu bibanza by'abasekuruza amatongo yabase aho muherereye hose Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire muri abantu b'agaciro cyane kandi muri abantu b'umumaro ku gihugu ndetse no ku bwoko turamukije by'umwihariko umuryango wa M23 cyangwa se AFC twirwaneho abarwanashaka mwese bagabo abana banyu abagore banyu turabasuhuje kandi turabubasha Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze ibishimire abanyafrika abanyaziya abanyaburayi n'abanyamerika namwe turabasuhuje tuvuga abanyafrika haba harimo na East African bino bihugu duhana imbibi cyangwa se duturanye turabasuhuje Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze ibishimire turamukije by'umwihariko wewe wakoze subscribe kuri Ineza Live TV uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi Imana iguhumugisha wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri kanisa ritagira igitabo cy'abakristo tuzi gusoma abakristo dufite ariko ntituzi amazina yabo abantu badukunze batatuzi abadukunze batuzi abadukunze akarwa rukundo Kristo yakunze abantu taca baciye gusa ari ukugira ngo Imana ibahumugisha mwarakoze cyane ntanze mpore ku bwoko ku bantu babuza babo mukomere kandi mwihangane Kristo utanga ihumure iryo humura ribahereza muhumurike mu mitima twiyanganishije abarwayi aho muri hose Imana ikomeze ibarinde ikomeze yumva amasengesho yanyu muzave kuri ibyo bitanda mumeze neza ari ryo shimwe muhakura kurwara birababaza no kurwaza birababaza ariko naje gusanga bikababaza cyane iyo warwaye wabuze ubutakira iyo warwaye wabuze ukuba hafi iyo warwaye wabuze uguhumuriza ukubwira ngo ihangane uraza gukira uraza kumera neza nibyo biza bibabaza cyane ariko ufite abantu nk'abo ngabo bakora iruhande ibintu bimeze neza cyane noneho gatwagera gupfushagaho iyo umuntu yapfushije abakeneye abantu babiri abakeneye umuntu umuba hafi cyane akamuguma iruhande akamuguma gusa akamureba baganira agasura agakenera undi muntu wa kabiri umubwira ngo turindabo zitoha izuba ryaka za ndabo zikuma biba bibabaje gupfusha umuntu akakubwira amagambo yo kugukomeretsa kurwara umuntu akaza kujomba isindano biba bibabaje cyane ariko iyo ufite abantu bakuba hafi no kuri biba bimeze neza hari umuntu wampamagaje arambwira ngo azareba ibiganiro byanje ngo gakunda mu introduction yaje ngo arakunza nakira abantu ngo arakunza mpumuriza abantu kandi koko nibyo biba bikwiye habe niyo ubugiye kuvuga ibintu bimeze gute ibyo ndatemera ariko byibuza banza nyine ukore introduction nziza ukore byibuza n'akantu mu bizuvuga byibuza amagambo byibuza abe 40 nimba uvuze amagambo 140 yomure imitima y'abantu tuvuga amagambo 100 ngo yama bigikwaza ku bantu bose ngo ikiganiro wakoze ngo sinagikunze ngo ariko nakunze mu introduction ngo nakunze ukuntu washimiye abantu ukuntu wegereje abantu yes nyine uko aremwe tagomba gukunda ibintu navuze kandi mwibuke ko ibyo mvuga si imyemerere yanje ni yawe biratandukanye
ugomba kubyemera ukwawe undi akabyemera ukwiwe, ariko byibuza ukagiramwo amagambo y'ihumure ugenera abakunzi bawe, kubera ko bino bintu dukora cyangwa se bino bintu tuvuga tuba tubihereza abantu bakuru mu myaka, bakuru mu gakiza, abantu baturusha ubwenge, abantu ntukaze ufata package ngo yitange nkaho hawe heza ibipfu. Nyine muri ba bantu harimo abantu, mu bantu harimo abantu. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe dukora ibiganiro tuza tuvuga ibintu ndashaka kubivuga ugasanga ndacumuye cyangwa se ndakosheje, ndi umuntu ngombaga nanje kugenda nabi, kandi uko ngenda nje kwita kwiza niko wowe uzuvuga ati wagenze nabi. Ibyo ngibyo rero ugasanga nuko bimeze. Abantu bari mu Rwanda, reka duhere mu Rwanda, mu gihugu cacu c'abaturanyi, ni igihugu catureze, ni igihugu cadukujije, igihugu caduhaye ubuhungiro, tunashimira cyane pe. Nukuri u Rwanda ni igihugu kigomba kubahwa cyane apana bukeye, kubera ko abanyamurenge bageze mu Rwanda bariga, bahabwa ubwene gihugu, tibahezwa. Abanyamurenge b'i Burundi murabizi, murahaba mugakora ibyo mukeneye, ariko nta marangamuntu babaheza. Ibyo simbivugaho, sinazuzanzanye, reka mbanze mvuge mu Rwanda bukeya. Impamvu ngiye kuvuga mu Rwanda bukeya, uyu munsi turi tariki 7 z'ukwezi kwa kane buri mwaka mu gihugu cy'u Rwanda, muri itariki 7 z'ukwezi kwa kane 1994 nibwo hakorewe itsembatsemba cyangwa se itsembabwoko, jenoside yakorewe abatutsi. Ni abantu bicwaga b'indobanurwa muri iyo myaka, bamwe bari bataravuka, abandi bari bariho, abandi bazumva gutyo. Ni amateka, ni histoire, kandi ni byiza kwigisha abana banyu histoire. Natwe bino twaducamo ni amateka, abana bazoza biga, abuzukuru bazoza biga. You never know. Dunia iko hivyo. Rero banyarwanda, nshuti zacu, bene wacu, bavandimwe bacu, babyeyi bacu, bashiki bacu, turi kumwe namwe ku nshuro ya 32 kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94. Turi kumwe namwe kandi turabihanganishije muri ibi bihe murimo, kubera ko bino bihe murimo muri kwibuka abanyu bazize uko baremwe, abanyu batiremye ariko bishwe kubera gusa uko basa, ngo ni izina ya bya bintu z'abazungu bazanye byo gucamwa abantu amoko. Rero turi kumwe namwe, turabizi ko tugira audience mu Rwanda nyinshi, dufite ababyeyi, dufite inshuti, dufite imiryango, dufite abantu baza babareba. Rero ntabwo twakora ikiganiro gisa na entertainment tukirengagiza ko ibyo bihe bari kubicamo. Hoya, ibyo bihe turabizi ko mubirimo, kandi mukomere cyane, imbere ni heza. Hora Rwanda, banyarwanda, mukomere, imbere ni heza cyane. Mbivuze kubera ko ari tariki inzi neza ibabamo, muhora mwizihiza abanyu bazize uko baremwe cyangwa se mwibuka abanyu. Turabakomeje kandi turavuze ngo Rwanda, hora Rwanda, imbere ni heza. Nuko ayo niyo makuru y'ingenzi yihuta mugomba kumenyeshwa, kuko hari bamwe bazamenya amakuru bayamenyeye hano, hari abandi bazamenya amakuru bayamenye kuri BBC, abandi bakayamenya bayamenye kuri radio, abandi bakayamenya bayamenye ahandi. Ni byiza rero kwishima, ariko ukabanza ukisanisha n'ibihe bene wanyu barimo. Ejo bundi mwabonye ababyeyi bacu hano muri wa munsi wa abagore bariko bita gute bacu mwe, simpane ko bariko bawita abagore b'abanyamurenge bagiye mu muhanda, bo baja kurira, baja gutakamba, bavuga ngo twebwe ni Saint Valentin, ndagira ngo nimba ntibishe ni Saint Valentin ndakeka. Ibo ntabwo bigeze baja basohoka ngo baje kurya, baje kuryosha. Ibo bagiye mu muhanda barigaragambya, bigaragambiriza bene wabo bari kwicwa uko baremwe, uko bavutse, bicwa na bene wabo bakongomani batemera ko ari abakongomani. Rero hari ibihe bimwe tuzoza twandika muri archive, amateka, abana bakayiga, kandi ukaba proud yaho uvuka. Kuko ti wese ugomba kuvuka. Aho mvuka navukiye Irundo kwa Gakina mu bitaro. Sinigeze mbwira mama ngo genda ubyarire kwa Gakina, kurira ku ndondi wacu ngo wabongera munyakano. Ariko abanyakanono ndabakunda. Abanyakanono, reka mbabwira abanyakanono mwege mutabazi, n'abantu barashigikirana pe, bagira urukundo, kamakwe yabo, ibiriyo byabo, ibyishimo byabo, y'abantu baba bashigikiranye. Ariko nako kwiza nyine gushigikira mwene wanyu aho muvuka nibyo byiza.
ukaba proud yawe uvuka. Hari nk'umuntu twaganira ushonaje se iwanyu ni he ngo njyewe ngo wa Nyagatare. Yes, niho mutuye, wavukiye kandi nzi neza ko yavukiye hehe ku Muramvya ariko aravuga ngo my friend erega aho muvuka ntiyakabatera ipfunwe, aho muvuka ntiyakabatera ipfunwe, muza muhishimira kuko sindi mwahahisemo. Ese ko muragira ngo nje kuba mfite ubasha bwo guhitamo mvuka, nari guhitamo kuvukira kwa Obama niho nari guhitamo kuvukira. Ndetse abanga kuvukira ahantu heza sha akarimba kaza kanshimisha kavuga ngo mwe mwavukiye muri materinite ngo muzamushima Imana, ngo twege twavukiye ku muhanda ngo ntitwabihisemo, ngo muzamutwubahira uko muri nukuri pe, muzamuba proud yaho muvuka, mwishimira iwanyu. Ariko umuntu wanga iwabo tazobona ijuru. Abayahudi nibo baza bavuga ngo ijuru rya mbere ni iwanyu. Naho hari abazavuga mu ijuru ninde wageze mu ijuru ngatubwira amakuru ngo mu ijuru ngo abaserire ngo yabishoboye n'abateka amakuru yo mu ijuru niko azatumva muri Bibiliya tawageze ngo aze kutubwira. Ijuru rya mbere ni iwanyu. Nkunda siroga y'abayahudi cyane, ndayikunda pe. Yeme nari kugira gusa ngo mbakire mbiyegereze. Episode 2, let's go. Twagiye ejo nakoze ikiganiro kivuga ku marido. Yeme amarido, ariko natangaye abantu bahungabanye, ibicika byabaye ngo amarido nukuri pe. Je naravuze ngo amarido se nayakunze ako kantu konyine, ariko natangajwe n'umuntu wasaze wagumutse ngo niki depression ko yabaye nyinshi, ko mwahungabanye, ko mwagize jam niki. Singiri rido, iri sirido ryo muwanje, reka ndibereke. Iri sirido ryo muwanje murabona gute? Si ryiza? Turuzi ukumva bavuga ngo ni ryiza. Hari abantu bari buryange bavuga ngo Mana ufite amarido mabi, amahitamo yawe si yagomba kuba yanje. Tubona kano gapiro k'umuhondo, njyewe nkunda ibara ry'umuhondo pe, nukuri sinzi impamvu nkunda ibara ry'umuhondo, kandi ngasubira ngakunda akantu kari plain nyine katari bwiza. Ariko natangaye kuvugira irido bibaye ikibazo. Timwabona n'urido, timwona ko rimanitse mu cuma. Kiriya cuma hari uwo gikunda, hari uvuga ngo ni kinini, undi akavuga ngo ni gitoya. Je nshaka size gusa gushiramo irido kugira ngo ndihanginge nyine ribe neza. Kibazo cyama kibi kibazo. Niki ko mwashagaraye niki? Reka mbabwire. Hari akantu nabonye kavuga ngo umuganga utagira impuwe, iyo ari kuvura umwana utaruwe cyangwa umuntu utaruwe cyangwa umuntu wenda afite y'urwango, ngo ahanatira n'isindano ntaza murebe, ngo azatera isindano atahareba nimba yasindana igiye mu munsi cyangwa igiye hirya y'umunsi, akamuvura nabi. Umurwayi akavuga ngo yewe ngo uri kumbabaza n'ukuri, cyangwa ejo ukamusanga nk'akaboko kamugaye kameze gutya kubera ko muganga w'urwango yamuteye isindano mbi, yamuteye isindano nabi, ukamusanga yagize gute, yamumugaje akaboko. Ibyo ngibyo muri kubyumva, muri kumva muganga ukuntu ari umugome, uvura umurwayi atahareba hagiye gutera isindano. Hallo abanyabwenge zo ndetse zitanye nimwe muzozumva, nimwe muzomenya wagwana what's going on, nimwe muzobimenya abanyabwenge. Rekana nasanzereza z'ibipfu zazamaziza gusa, ariko no gutera commentaire kuri titre. Ese usanze titre mpambesha cyangwa kamusanga nyine titre kihuye n'ibirimo, ndavuze ngo karabaye baramurasha, ugasanga ikintu kirimo aho ngaho ni igisimba twatuzina dutanga amaturo tunasengera umuntu. Tegera ikiganiro, numara kugitegera utange opinion yawe, uvuge ngo jewe simbikunze bino wavuze, cyangwa se jewe sinkunze amarido yo mu wawe, sinkunze kiriya cuma wayamanitseho ni kibi. Ibintu nkitanga opinion yawe, tegera ikiganiro. Uriko kamukonkoboka gusa ngo titre natamunere iriho wenda n'ibinahuye twishakira views. Nigeze kubona umuntu wakoze ikiganiro mu Rwanda yamavuga ngo bamufatiye mu nzu y'abandi ngo ari kwiba umwana. Sha ndavuga ati reka nambare kuteringa tegere kirebe, nukuri nsanga ni n'abakomediye bari kurya.
narababaye ndavuga ati wenda ndaza kureba kontora kanyuzamo, ariko nyine treatment zikaza zama zibashagara zanatamunere muzamutegera ibirimo ari gusanga aragatwiko, ariko turi kuri wa muganga uzuvura abarwayi ntakunda bafitiye akabavura nabi bamwe bakanamugara. Ariko iyo wa muganga yarwaye wa muganga uzuvura nabi iyo yarwaye bakamutera isindano nabi azavuga ngo kurambabaza ntera neza, ese urwango mfitiye n'uruhe? Yamugaje n'abandi benshi, yangije benshi, ariko gusa kubera ko nawe yarwaye ari gukena ko amuvura neza kandi we yageze avura nabi. Hello VP, muga nimba warigiye ubuganga vura neza abarwayi bawe, ejo bagume banakugana, siko uku naka nakarashika bakabazo abantu ko mwajagaraye n'iki depression ko yabaye. Ubu nyine abantu bari kuvuga ibintu bifite ubwenge ikibazo kikaba, bavuga ibidafite ubwenge ikibazo kikaba, ariko biba byiza ko tubacanga nyine gutyo, kubera ko erega si byiza kuvuga ibintu byose amazina, ntago ari byiza kandi sinabyiza rega ngo nzakora ibiganiro mu nkunde. Oya, mfitemo igice c'abazankunda, mfitemo n'igice c'abazanyanga, kandi ugasanga ariko reka mbabwiza ukuri, hari igihe umuntu agukorera ikintu nyine ukavuga ngo yeme ico yankoreye yanciye ijosi harabura gusa kumpamba. Ubu nyine urwango rwageze ku rundi rwego, kandi ugasanga atari kurega umwanya uri ukamusanga niho hari mu rwango, ariko twege mubongera turakundana ku rwego rwo hejuru, ku buryo abantu bake inza numva bavuga babifuza ko babongera, barakundana pe. Bivuze ntanze umufano kubera ko ari iwacu, nawe utanga umufano iwanyu, nawe utanga umufano iwanyu. Ni byiza rero kumenya inshuti, ni byiza kumenya abo muhuriye ku muhanda. Naganiriye n'umukozi w'Imana umwe arambwira wo mu Rwanda, Pastor Mutesi, arambwira ngo hari inshuti z'amoko abiri, hari inshuti inkoramutima, hari inshuti muzeranye ku muhanda, hari inshuti nyine ya yindi mu inshuti gusa uko muhuye mwatandukana ukaba umwanzi. Nageze ahantu ejo bundi nsanga hicaye abantu babiri bari kuganira, bari kuvugana, bamara kuvugana bari guseka, bari kwishima, ubona ko ibintu bimeze neza, bafite vibe nziza. Ndahaca ndasuhuza ngura akajuice nkeneye gufata, ndaza nsanga umwe aragiye. Mare kugenda none mbaza mugenzi we, shamara mufite sije ryoshe, mara mugana mwishimye, ngo yaye ngo runaka ngo simukuda ngo ngo yabona nyine ngo ni kwa kundi ngo mpa ndenzaho nyine, ariko nta rukundo mugirira, nta mutanibaza ati sha umuntu niki kweli. Can you imagine umuntu muri guseka, mwamara guseka nawe wagenda akakubwira ati ewana nari nabangamiwe, numvaga nari napfuye, numvaga mbese sinari mushaka pe, numvaga ntamushaka yana nabangamiwe. Kubera ko uhereza umuntu umwanya mugaseka, mukenjoyinga, mugaspending ibyo bintu muri kurya muri kunywa utamukunda, waye wabaye open ukavuga ati ewana icyerekezo canje nawe ntibihuye n'ikisi n'ijuru. Mwana se uburyarya shuti zanje, uri gusohokana umuntu mukarya mukanywa yagenda, ibaze ko nageze aho hantu numva ko navuze mugenzi we nabi, amumbwiye nabi barimo baseka, ndavuga ati mwami Yesu ku mutima, ariko ati noneho ibazaga naje nimva hano ivyo ari burasa umuntu uri bumusange hano, ndavuga ni sha inshuti zo mwisi ntakigenda ziguku ese niko ndavuga gusa namantana yandi bivuga ngo inshuti zo mwisi ntakigenda. Ibaze muri guseka n'umuntu muri kuganira ibintu byabaye pampa clat na de konkla fire dumka, wagenda akavuga ati nari nabangamiwe buriya numvaga nabuze ko ngira sinamukunda pe. Ibaze inshuti yanje nk'ico kintu kandi wamuhaye umwanya wawe muri guseka muri kuganira. Reka nkubwize ukuri, ngewe abantu banzi baranzi, iyo vibe zanje neza bizidahuye, abanzi inshuti zanje babagira apana bajye twahuriye ku muhanda, inshuti zanje ngira inshuti, abanzi barabizi. Iyo nta kwimvisemo nyine nkabona bibaho siko yamureka guca ibintu ku ruhande, nyine bazavuga ngo tuzubona umuntu akamuvuga ngo uriya ngo amaraso yanje nawe ntiyahuye,
kandi amaraso yiwe ntibayafashe ngo bayahuze n'ayawe ngo byange ngo amwe ameneka iyo ngiye mbona rwose viziyo yawe cyangwa se nyine mudu zanje sizo zawe nta contact yawe ngira tuba n'inshuti kubera iki se ngo spending aho ibyanje cyangwa umwanya wanje nzi kutari inshuti uwo muntu aramutinye uzi umuntu museka wagenda akavuga ngo uriya ngo nabangamiye biteye ubwoba icaraho nawe gakubera ubwenge bwawe butari nka bwinshi wicaraho ngaho mumuvuge numara kugenda gashuti yanje reka nkwibutsa haraza undi namara kuzaga avuga ukuntu wowe ugiye nawe akwanga sha biragoye pe biragoye gusa inshuti ni Yesu wenyine uza wibaye saka kubikira ibanga wamena amavuta saka kubikira ibanga wagira bucya saka kubikira ibanga ariko inshuti ebana muze mbabwire bla 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 bicaha mwisi cazamwe n'umuterega Kristo niwe wakizanye mu isi agitamo wapi no umuntu wakizanye ndabakunda cyane abanyarwanda mukomeze mwihangane abanyamurenge nange muri mu bihe bitari biza ruguru mukomeze mwihangane Imana yonyine gusa yonyine niza yomora ibisebe naho muganga ariko azacomora nabi kaguteza ne kanseri Imana yonyine niyo gusa izivura ibisebe n'imitima turabakunda cyane rero aka nake episode ka kabiri muzoja kuri gatatu mutangiye uko kuja mu mavuta kane mutanga ituro gatanu final tube turasoje turabakunda cyane amahoro umutima n'amafaranga mikofi mwakoze kubana natwe ibiganiro byacu nakagaruka ciao bye bye